mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatandatu abagabo bane bakoreraga igitangazamakuru cyo mu Bufaransa France Football aribo Gabriel Anon, Jacques Ferrand, Jacques Godet na Jacques Derisque bafashe umwanzuro wo gutangariza ubuyobozi bw'ikinyamakuru cyabo ko bafite igitekerezo cyo kuba bashinga igihembo rutura cyazajya gihabwa umukinnyi witwaye neza buri mwaka. Iki gihembo bakise Ballon d'Or cyangwa se France Football Ballon d'Or. Muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatandatu nibwo igihembo cya mbere cyatanzwe gihabwa umwongereza Stanley Matthew akurikirwa na Alfredo Di Stefano, Raymond Kopa abo wa gatatu. Uretse Stanley Matthew wakinaga mu ikipe ya Blackpool yo mu gihugu cy'Ubwongereza, abandi bakinaga mu ikipe ya Real Madrid mu kuvuga Alfredo Di Stefano ndetse na Raymond Kopa. Abo bose bakinaga muri Espagne muri La Liga. Ballon d'Or yaje gushingwa ari igihembo gihabwa umukinnyi witwaye neza muri uwo mwaka w'imikino. Nimvuga umwaka w'imikino mu utandukanye n'uyu mwaka usanzwe, uyu tugendera kuri kalendari ya Mutagatifu Gregoire, no kuvuga guhera ya mbere z'ukwa mbere kugeza 31 z'ukwa 12. Ahubwo iyi ngiyi yagendanaga n'umwaka w'imikino mu by'ukuri, no kuvuga kuva mu kwezi kwa munani ubwo imikino ku mugabane w'Uburayi yabaga itangiye kugeza mu kwezi kwa gatanu ubwo yabaga ishyizweho akadomo. Kuri ubu ngubu Lionel Messi mbere yuko Ballon d'Or iza gutangwa nijoro ni ufite Ballon d'Or nyinshi, afite Ballon d'Or 7, ashobora kongeraho iya 8 nimugoroba, ntawe uzi uko biri bugende. Uheruka gutwara Ballon d'Or yari Umufaransa Karim Benzema, yitwaye mu mwaka wa 2022. Umukinnyi umaze gutoranwa kuba yahatanira Ballon d'Or inshuro nyinshi ni Cristiano Ronaldo, ni Umunyaportugal. Amaze gutoranwa guhatanira iki gihembo inshuro 18, afite iki gihembo inshuro 5. Cristiano Ronaldo ni umunyabigwi ukomoka mu gihugu cya Portugal. Reka uyu munsi noneho kuri Bridge Sport mbagezeho urutonde rw'abakinnyi batwaye Ballon d'Or mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatandatu kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu. Yahabwaga umukinnyi ukina ku mugabane w'Uburayi muri shampiyona zo ku mugabane w'Uburayi ariko anafite amamuko mu Burayi. Byumvikane ko abakinnyi nk'aba Pele, Diego Armando Maradona, Baziko n'abandi bakomeye babayeho mu myaka ya mbere yabo nta wigeze agira amahirwe yo gutwara iyo Ballon d'Or kuko atakomokaga ku mugabane w'Uburayi. Byaje guhinduka mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu ubwo France Football yafataga umwanzuro ivuga ko iki gihembo noneho cyemewe guhatanirwa n'abakinnyi bose bakina ku mugabane w'Uburayi, batavuga ariko ku mugabane w'Uburayi ariko bakina muri shampiyona zo ku mugabane w'Uburayi. Ni nabwo abakinnyi nka Rivaldo, George Weah n'abandi batandukanye bazaga gutwara icyo gihembo. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 kugeza mu mwaka wa 2015 habayeho amasezerano hagati y'ikinyamakuru cyo mu Bufaransa France Football n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA, bemeranya ko Ballon d'Or ihindurirwa izina ikitwa FIFA Ballon d'Or. Uyu munsi kuri Bridge Sport nabateguriye mu by'ukuri abakinnyi bagiye batwara iki gihembo cya Ballon d'Or kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda. Ubwo icyo ngusaba ni gukora subscribe kuri iyi channel yacu Bridge Sport, ubundi tugakomeza tukibandira. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda Umudage Lothar Matthäus wakinaga mu ikipe ya Inter de Milan niwe watwaye iki gihembo ahigitse Salvatore Schillaci, ni Umutaliyani wakinaga mu ikipe ya Juventus, ndetse na Andre Brechme, ni Umudage wakinaga mu ikipe ya Inter Milan. Yumvikana ko no shampiyona y'igihugu cy'Ubutaliyani rigezweho. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe igihembo cyaje gutwarwa na Jean-Pierre Papin akurikirwa na Dejan Savicevic waje kunganya na Darko Panchev. Uyu aba bose bakomokaga mu gihugu cya Yugoslavia, ndetse ku mwanya wa gatatu haza Lothar Matthäus, nawe yanganyije amajwi n'abo bose yakinaga mu ikipe ya Inter de Milan. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri iyi Ballon d'Or yatwawe na Marco van Basten, Umuholandi wakinaga mu ikipe ya Milan AC, akurikirwa na Hristo Stoichkov, uyu ni Umunyabulgaria wakinaga mu ikipe ya FC Barcelona, bakurikirwa na Dennis Bergkamp, uyu ni Umuholandi wakinaga mu ikipe ya Ajax Amsterdam. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu iyi Ballon d'Or yatwawe na Roberto Baggio, Umutaliyani wakinaga mu ikipe ya Juventus, akurikirwa na Dennis Bergkamp, Umuholandi wakinaga muri Inter de Milan, Eric Cantona, Umufaransa wakinaga muri Manchester United aba wa gatatu. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane Ballon d'Or yatwawe na Hristo Stoichkov,
uyu ni umunyabulgaria wakinaga muri Barcelona. Akurikirwa na Roberto Baggio, uyu ni umutaliyani wakinaga muri Juventus. Uwa gatatu aba Paolo Maldini, uyu nawe abantu benshi baramuzi, ni umutaliyani wakinaga mu ikipe ya Milan AC. Mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatanu iki gihembo cyatwawe n'umunyaliberia nyakubahwa George Weah. Kuri ubu ngubu ni perezida w'iki gihugu cya Liberia. Iki gihe mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatanu yakinaga mu ikipe ya Milan AC. Yaje gukurikirwa n'umudage Jürgen Klinsmann wakinaga mu ikipe ya Bayern Munich, bakurikirwa n'umunyafinlande Jari Lietman wakinaga mu ikipe ya Ajax yo mu gihugu cy'Ubuholandi. Mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu iki gihembo cyatwawe na Matthias Sammer wakinaga mu ikipe ya Borussia Dortmund. Akurikirwa na Ronaldo Il Fenomeno yakinaga mu ikipe ya FC Barcelona. Alan Shearer yaje ku mwanya wa gatatu yakinaga mu ikipe ya Newcastle. Mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi iki gihembo cyatwawe na Ronaldo Il Fenomeno wakinaga muri Inter de Milan. Akurikirwa na Predrag Mijatovic yakomokaga muri Yugoslavia akina mu ikipe ya Real Madrid. Ku mwanya wa gatatu haje umufaransa Zinedine Zidane, uyu yakinaga mu ikipe ya Juventus yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani iki gikombe cyangwa se uyu mupira wa zahabu watwawe na Zinedine Zidane kigiye nabwo yakinaga mu ikipe ya Juventus. Akurikirwa na Davor Suker wakinaga mu ikipe ya Real Madrid. Uwa gatatu aba Ronaldo El Fenomeno wakinaga mu ikipe ya Inter de Milan. Mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda iki gihembo cyatwawe na Rivaldo wakinaga mu ikipe ya FC Barcelona. Akurikirwa na David Beckham wakinaga muri Manchester United. Andriy Shevchenko wakinaga muri Milan AC aba uwa gatatu. Umwaka w'ibihumbi bibiri iki gihembo cyatwawe na Luis Figo wakinaga mu ikipe ya Real Madrid. Akurikirwa na Zinedine Zidane wakinaga muri Juventus. Andriy Shevchenko aba uwa gatatu yakinaga muri Milan AC. Umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe iki gihembo cyatwawe na Michael Owen wakinaga mu ikipe ya Liverpool. Akurikirwa na Raul Gonzalez wakinaga mu ikipe ya Real Madrid. Ku mwanya wa gatatu haza Oliver Kahn wakinaga muri Bayern Munich. Umwaka wa 2002 iki gihembo cyatwawe na Ronaldo El Fenomeno wakinaga muri Real Madrid. Akurikirwa na Roberto Carlos wakinaga mu ikipe ya Real Madrid nawe, ndetse na mudage Oliver Kahn wakinaga mu ikipe ya Bayern Munich. Umwaka wa 2003 iki gihembo cyatwawe n'umunyarepublika Czech Pavel Nedved wakinaga mu ikipe ya Juventus. Akurikirwa na Thierry Henry wakinaga mu ikipe ya Arsenal. Paolo Maldini abo wa gatatu yakinaga muri Milan AC. Mu mwaka wa 2004 iki gihembo cyatwawe na Andriy Shevchenko wakinaga muri Milan AC. Akurikirwa n'umunyaportugal Deco wakinaga muri Barcelona. Bakurikirwa na Ronaldinho wakinaga mu ikipe ya FC Barcelona, uyu akomoka mu gihugu cya Brazil. Mu mwaka wa 2005 iki gihembo cyatwawe n'umunyabrazil Ronaldinho wakinaga muri FC Barcelona. Akurikirwa na Frank Lampard wakinaga muri Chelsea. Steven Gerrard aza ku mwanya wa gatatu, nawe n'umwongereza wakinaga mu ikipe ya Liverpool. Mu mwaka wa 2006 iki gihembo cyatwawe na Fabio Cannavaro, n'umutaliyani wakinaga muri Real Madrid ariko akaba yaragitwaye akina muri Juventus. Yaje gukurikirwa na Gianluigi Buffon, uyu n'umutaliyani wakinaga mu ikipe ya Juventus, ndetse na Thierry Henry, umufaransa wakinaga muri Arsenal. Mu mwaka wa 2007 iki gihembo cyatwawe na Kaka wakinaga mu ikipe ya Milan AC, uyu akomoka muri Brazil. Yaje gukurikirwa na Cristiano Ronaldo, aribwo bwa mbere yaraje kuri podium, yakinaga muri Manchester United. Haza Lionel Messi wakinaga muri Barcelona, nawe bwari ubwa mbere. Mu mwaka wa 2008 igihembo cyatwawe na Cristiano Ronaldo, yakinaga mu ikipe ya Manchester United. Yari inshuro ya kabiri abaye nomine cyangwa se agiye mu bahatanira iki gihembo. Yaje gukurikirwa na Lionel Messi wakinaga mu ikipe ya FC Barcelona kuri ubu. Fernando Torres wa Liverpool aza ku mwanya wa gatatu. Mu mwaka wa 2009 Lionel Messi yaje kwegukana iki gihembo, ni umunya-Argentine yakinaga muri Barcelona. Cristiano Ronaldo yaje kumukurikira, yakinaga mu ikipe ya Real Madrid, ariko umwaka w'imikino wari wabanje yawukinaga mu ikipe ya Manchester United. Ku mwanya wa gatatu haje kuza umunya-Espagne Xavi. Muri uwo mwaka nabwo byanahindutse, byitwa FIFA Ballon d'Or kubera y'amasezerano ababwiye haruguru hagati y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ndetse n'ikinyamakuru France Football. Lionel Messi niwe watwaye iki gihembo cya mbere cyiswe FIFA Ballon d'Or mu mwaka wa 2010. Akurikirwa na Andreas Iniesta, akurikirwa na Xavi. Byari ku nshuro ya mbere abakinnyi bakina mu ikipe imwe baza ari batatu bashoreranye.
Lionel Messi umunya-Argentine, akurikirwa na Andreas Iniesta umu-Espanyol ndetse na Xavi Hernandez umunya-Espanyol. Mu mwaka wa 2011 Lionel Messi yaje kukisubiza ku nshuro ya gatatu mu kuvuga Ballon d'Or, akurikirwa na Cristiano Ronaldo. Xavi Hernandez aza ku mwanya wa gatatu. Mu 2012 Lionel Messi yaragitwaye nanone ku nshuro isaga ya kane yikurikiranye, akurikirwa nanone na Cristiano Ronaldo. Andreas Iniesta aza ku mwanya wa gatatu. Mu 2013 Cristiano Ronaldo yigaranzuye Lionel Messi aramukurikira, bakurikirwa na Franck Ribéry mu mwaka wa 2013. Mu 2014 Cristiano Ronaldo yongeye kukisubiza, akurikirwa na Lionel Messi, ariko Manuel Neuer aza ku mwanya wa gatatu. Mu 2015 Lionel Messi yongeye gutwara iki gihembo cya Ballon d'Or, akurikirwa na Cristiano Ronaldo. Neymar w'umunya-Brazil aza ku mwanya wa gatatu. Ballon d'Or yaje kongera gusubira mu maboko ya France Football guhera mu mwaka wa 2016. Muri uwo mwaka Cristiano Ronaldo wakinaga muri Real Madrid yarayitwaye, akurikirwa na Lionel Messi, mu gihe umufaransa Antoine Griezmann yazaga ku mwanya wa gatatu. Mu 2017 Cristiano Ronaldo yongeye kukisubiza, akurikirwa na Messi. Neymar abo wa gatatu nkuko byagenze mu mwaka wa 2015. Mu 2018 Luka Modric ni umunya-Croatia yaje gutwara iki gihembo, akiraga mu kipe ya Real Madrid. Yaje gukurikirwa na Cristiano Ronaldo. Antoine Griezmann ni umufaransa aza ku mwanya wa gatatu. Mu mwaka wa 2019 igihembo cyaje gutwarwa na Lionel Messi, akurikirwa na Virgil van Dijk, ndetse Cristiano Ronaldo aza ku mwanya wa gatatu. Mu mwaka wa 2020 iki gikombe ntabwo higeze gitangwa bitewe nuko hari icyorezo cya COVID-19. Mu mwaka wa 2021 Lionel Messi yongeye kuza kugitwara, akurikirwa na Robert Lewandowski. Uyu nawe akurikirwa na Jorginho wakinaga mu ikipe ya Chelsea kuri ubwo. Mu 2022 ari nacyo giheruka Karim Benzema yaragitwaye, yakinaga mu ikipe ya Real Madrid, akurikirwa na Sadio Mane. Sadio Mane nawe akurikirwa n'umubirigi Kevin De Bruyne wakinaga mu ikipe ya Manchester City. Uyu munsi ninde uri butwara iki gihembo? Reka tubitega amaso, gusa amahirwe menshi arekeza ku munya-Argentine Lionel Messi usigaye akina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni Bridge Sport, agushishikariza gukora subscribe muri mutarayikora, mukomeze kugira ibihe byiza.